Vestine yabyaye kandi ngo yabyaye neza. Ishimwe Vestine mu itsinda rya gospel rya Vestine na Dorcas barutse umwana w'umukobwa aba imfura nyuma y'igikinini amaze atuye muri Canada. Amakuru avuga yuko uyu muhanzikazi yabyariye mu mujyi wa Vancouver, aho yari amaze igikinini bakuva mu mpera za 2025 nyuma yo gusigara muri Canada ubwo yaragiye mu bitaramo hamwe n'umuvandimwe Dorcas ndetse n'umujyanama wabo Emirene. Amakuru yizavuga ko Vestine yibarutse muri Werurwe 2026, abo ngo umwana we w'umukobwa amaze hafi amezi 2 yose avutse. Umuntu wa hafi y'umuryango yavuze yuko Vestine n'umwana we bombi bameze neza ndetse ko amaze igihe atuye muri Vancouver nyuma yo kutagaruka mu Rwanda ubwo ibitaramo byabo byari birangiye. Wibuke iyi nkurije nyuma y'igihe kinini havugwa byinshi ku buzima bwite bwa Vestine, cyane cyane nyuma y'ubutumwa burebure yigeze gushyira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko yacuze bimwe mu byemezo yafashe mu buzima bwo gushaka. Muri ubwo butumwa bwanditswe mu Cyongereza yavuze ko atari yishimye ndetse ko yumvaga ko yafashe amahitamo atari meza, ibintu byafashwe nka benshi nk'ibimenyetso by'uko yaba atarabanye neza n'umugabo we Idrissa. Vestine yari yakoze ubukwe na Idrissa muri Nyakanga 2025, ariko nyuma y'amezi make hatangira kuvugwa amakuru y'uko umubano wabo utari uhagaze neza. Ibi kuva hasigara muri Canada kandi ibikorwa bya muzika by'itsinda rya Vestine na Dorcas byatangiye kugenda bigabanyuka, ibintu byatumye abakunzi babo batangira kwibaza byinshi kwazaza hiri tsinda ryakunzwe cyane cyane mu muziki wa gospel mu Rwanda. Igitangaje nuko Vestine ngo kugeza ubu ngo ataragira icyo atangaza ku mugaragaro ku by'aya makuru yuko yibarutse, gusa amakuru akomeje kuvugwa n'aba hafi yemeza yuko ubu ngo ari kwita ku mwana we muri Canada. Benshi bakomeje kwibaza ikibazo kigira giti: kubera iki Vestine yaba yarabyaye ntabitangariza abanyarwanda, yabitewe n'iki? Abandi batese ubundi kure cy'umwunganizi we Emirene ndetse n'umuvandimwe Dorcas baba baragarutse mu Rwanda ariko agasigara muri Canada no kubera iki? Ibyo namayobera nka yandi matagatifu, ariko byanga bikunda amakuru azagenda amenyekana gake gake uko iminsi igenda ishira. Icy'ingenzi ngo nuko yibarutse umwana w'umukobwa kandi rwose urumva ko ari byiza n'amahiri. Imana ishimwe rero kuri Vestine na Dorcas, Emirene ndetse no kubakunda rero n'itsinda rya gospel rya Vestine na Dorcas. Mbabwira ninjye wageze ganya makuru, nitwa Mwinyabari Obed, nangi ni Obi Time News mu myidagaduro yo mu Rwanda. Obi Time News.